Kapitan Inteng! Manungay tinaurnong abingay tangkail. Ada na surok at 30,000. Wow! Mayat gayam ti agbalin nga agent tangkail. Wala ron. Ada komisyon ta. Naimbag langain. Tadamot part-time job ta. No kastoy nga wan trabaho tayo di barangay haul. Wala na narigat tiyagis tambay. Tibingay mo. Ay, agyaman na kang kail. Agmirinda ta pa ije tersina ni kagawad ko anang. Sakbay nga agawid ta. Tanay, mabisina kaw. Anyat gatangam, Kapitan. Kanuray si Kakwarog. Gumatang kami iti dua soft drinks, ken dua balkot at tinapay, kagawad ko na. Money down first, Kapitan. Danag mo kagawad. Ada kwarta mi kani kwaraw. Pudno timbagan ni Uncle Kao, kagawad. Ando ti kwarta may. Mabit lang taka utak ti bulsak. Oh. Makikitam da to kagawad. Adu mo ta kwarta day ta, Kapitan. Sapay sagsangaribaw. Nangalaan nyo nga eh. Amangan mat no. Ay sus. Kamali ti pampanunutam. Nasaya ti nagtawudan ti kwarta nga igami kini Uncle Kao. Husto tinbagan ni kwaraw kagawad. Ada ngamin part-time job medyo ilay. Anya ngay a part-time day ta, Kapitan. Ala kwaraw, ibagam ka ni kagawad ko na. Agilaklako kami iti daga. Kan balay, kagawad. No adda mangilako iti daga na, wano balay na, da kami tagbirok iti bayar. No magustuhan ti bayar ti upra may, adamit bingay may. Aniya? Ada ako dungo. Apay nga itakalaang Inteng. Ay, ada na panan mi ka ni kwaraw. Sa dinaw, tinapanan niyaw. Ay, di mo salud sudin. At itigatang mo itikatit baboy. Da. Amangan matno da kas tinagtaodan ti inggatang mo iti dayta. Saan? Danag mo na iya. Ang kalintang, Anggal. Anya ti bagam. Anya nga Anggal, mapantamanin iti sigod a papapananta. Sana kung agpasada, no mapanta. Una. Sana mabalin at di tamapan. Sayang ti bingayin ta. Una, sapay ka na yun nga da customer ta. Wat mo kwaraw. Mga numangig ni Antem. Nagadung ay bagbagan. Pasensya ka ng Anggal. Diyak mo nga dagayam ni Antibanang di taon nagtibalayaw. Apay api na umaydak dito'y barangay hall, Kapitan. Ganda na patag nga ipaaramid ka, John. Anya day ta, Kapitan. Sika pala ti makaamo dito'y barangay hall yung bigat. Dito ti susay. Ha? Kasanungay no adda umay aklinti yaw. Sika pala ti makaamo ti panagrundayaw. Sika ti mangilin. Ada papadan mi kanikwaraw. Anya ayat ti pakakumikuman nyo kay ni Chiptanaw. Ay, nagadua sa lubso. Basta aramidem ti papaaramid ko. Nay, si kamot ti lumabas do ti tersenak, John. Itaman pa anasapa ka. Una, tasaan ka no nga report ni Kapitan. Apay ngay, masansan matan ti panaglangan na. Wen nga raw, Kasanungay no adamang sapul kan kwa na. sa kanu pa lang ti sumango kadakwada kagawad. Anya, Kapitan kaya? Isumot ti bilin na kanyak. Ala, inakaw. Siyak tinangitalkan ni Kapitan iti susi ti barangay hall. Kunak man no ag-report ka ija barangay hall ita. Ay, ada na patag apapanan mi kanikwaraw. Na. Agpaili kayo manan? Una. Anya ti aramiden nyo ijay ili, aya. Ay, ada nga ron bayar akasarita mi. Bayar? Ay, ibagak lang ti maipapan iti part-time job may kanikwaraw. Dumag ka. Agent kami kanikwaraw. Trabaho mi tagbirok iti bayar ti daga wenno balay. Ang ada ayamat daga kan balay nga ilako yaw. Tumulong kami kadagitay marigatan amang ilako iti sanikwada. Daga wenno balay. No ada mabirukan mi abayar, di adamot komisyon mi. No tsumamba, dakil mat ati komisyon mi. Na,
Di mo ibaga aday talatan part-time job mo tin into naram. Ay, kasanon nga'y ti trabahom ijay barangay hall. San aparikot data? Adamot ijay ni John. Kapitan! Kapitan! Awan ni kapitan dito'y barangay hall na natuyang. Anya, sa dino ti ayan na. Adda na pataga na pananda kini Chip Quarog. Naa, tunggal umayak dito'y barangay hall. Si kaakanayon ti madanon ka, John. Awan ni Kapitan. Anya ko matiibagam kan kuha na aya na natuyang. Mabalin mata siya ti pangibagam. Ang mga no kabala kasulbaran. Ni Kapitan ti kayat ko ang makasarita. Awan nga rod ni kapitan, nagpailid ah. Anya launay ayat ti subli-sublian da ijay ilay. Nalipatan ng samutan ti trabaho na dito'y barangay hall. Nay, apa yan, Marituyang? Kasla makakaungat ka? Talaga makaungungatak, marikwanang. Apa yaya, anyat na pasamak. Kasanaw, awan manon ni Kapitan ijay barangay hall. Tunggal mapanak ijay, ni John ti kanayon amadanunak. Ayun, nagpailid na kapitan kan kwarog itagsapa. Anya yatar aramidin da ijay ilay. Ada ka no mabayar a kasarita da. Bayar! Wen, taglaklako da ngamin iti dagaken balay. Dakkel ka no ti porsyento no, komisyon da iti dayta. Oh, na yan. Agikat ko mga rudan a kapitan no kastamo lang tar aramidin na. Anya ngay da ijay. Agsusweldo lang nga oray saan namat nga aramidan ti trabaho na. Nay, Marituyang, si kamot gayam ti masabat ko dito kalsada. Ay, sa dino tinagdapwam. Dita barangay haul maray. Adda ko man napatag nga ibagakin ni Kapitan ngamsan met gayam a nag-report ita. Ay, wen. Nagpaili da ka ni Kwarog. Bagbaga man ni Kapitan Maribanang. Amangan nunalipatan nan ti responsibilidad na kas kapitan ti barangay taya. Ay, kanayon kumot abagbagaan, Mare. Ang dakkel ka nung amin ti maalala da a komisyon iti part-time job da. No kas nga raw. Nasaysaya ato no agikatlaengan a kapitan. Bayam, Mare. Kasaritak to ni Inteng. Ay, rumbang laang maray. Tano saan ngagbalbalayo? Siya kaun ti mangireklamo kan kwa na ijay munisipyaw. 22, 23, 24, 25. 25,000 tinawag ta. Ano kasta? Dakkel manin ti bingayon tanggal. Ay, wala. Bak nang ngamin tinakasarita ta bayar. Ay, sigurado nga damanin inton bigat tanggal. Sigurado So ngagpailit tamanan inton bigat. Wanggal. Anya akwa. Mabalin ka di nga lakon ti bingay ka. Wala, apakitin asaan. Yes! Dumanan ti kwarta kita. Saya atin tati trabaho ta kwaraw. Tapno doble ti maalat ta ako misyon inton sumarunaw. Ariglada, wanggal. Anya ti lutom apang rabyan dungaw. Ay, naimbag mo tanagawid kan Inteng. Apay ang narabyan ka. Ay inuray mi nga minti bingay mi. Ay, mangibabain ka, Inteng. Yay, tanapudot man ti ulom ako na. Ambam, nasabat ko ni Marituyang itidalan. Anya kumaita. Man ano kuma? Agung unget, tatunggal mapan ka no ije barangay hall kat awan ka. Damat ni Jun. Nay, apay, kapitan ayan ni John. Tanod. Sakti kapitan. Si kamot. Anya nga ro ti aramidam. Panagkunam ka de, ammo ni John ti aramiden na ije barangay hall. Saan nabalita insurok ti aramiden na? Unay kan aya Inteng. Hay, agpanunot ka man. Ay bagngag sa pamaray. Si kamot gayam, Kapitan. Naimbag laangan tanasabat ka. Apay, maray.
Adda ko Ang makayat diretso ka di barangay hall, Mare. na. Inton kwan, saan ka man Ijay barangay hall pa lang ti papanam, Mare. Ada ni Jun ijay. Anya, Bisi ak pa lang isuan ni Jun ti makaam mo kada kayaw. no kastamit lang. Nasaysaya at lang arudan nga agikat ka, a kapitan. Nangal alaamat iti laing mo. Takas tati bagam. Ha? Kasanaw, kat kasla nalipata mon ti responsibilidad mo kas kapitan. Ay bisi ak. Apay narigat na maawatan dito. Anggal, at umawawag kan ka. Sino nga ta? Ni kagawad ko na nga. Baybayam. Amang ano na patagtibaga na, Anggal. I-off mo pa lang ti cellphone ka. Ang mga nuumayan di bayar ta. Sige, hindi pa nga rudan. Kasta. Oh. Agtungpal ka iti paparamit kukan ka. Tapno dakkel man ti pagbingayan ta itangal daw. Wan, Anggal. Agtugaw ka nga roden. Daitan sanday tay kliyente. Anya ti ko na ni Kapitan, kagawad. Saan na mo ta sungsungbatan ti awag ko, John? Sapay na urnungan dagiti papeles, anas ka na pirmaan na. Kasano daytan ngay? Kasapulan ka nun dagiti bumarangay dagiti papeles. Saan mo't mabalin nga i-release ka o tawan mo't pirma ni Kapitan. Sige, tapadasak manan nga awagan. Ay, agyaman na kagawad ko anang. Pakibagala ngayon, nga idisok iti lamisaan na, iti barangay hall, dagiti papeles, arumbang apirmaan na. Awan nga minlod ko, isuasaan ko maawagan ni Kapitan. Sige, syakti makaam mo, John. Awagan kan tulangan, no anya ti bagana. Anya ti masapol mo na natuyang. Ayan nga, ay papilis nga impapirmakin ni Kapitan John. Napirmaan ka din. Saan pa'y na natuyang? Saan pa'y mat nga imay ni Kapitan dito'y barangay hall? Anya, no kasta. Saan manan ang nag-report dito'y barangay hall? Saan nga road? Ha? Talaga mat day jaya Kapitan ha? Anya ti aramidam na natuyang? Agreklamo ako ni ije munisipyo. Ha? Nalabasan ti kastangar aramidin na. Jesus. Kasapulak dagijay apapilays nga maging gaitasan pa'y kayam anapirmaan. Naimbag tanagawid kan ente. Apay dungaw. Mapan ni Marito yang ije munisipyo ita. Ano taramidan na di munisipyo? Amom, no anya ti aramidan na ijay. Pagan ano ko ma? Mapan na kaireklamo, inteng. Na, Saan mo mat ngaming nga aramidan dagiti responsibilidad mo kas kapitan ti barangay tayaw? anya ti kunam? Tikunak, mapan agreklamo ni Marito yang ije munisipyo. Kat da kayo kan ni Kwarog ti mapan na ireklamo. Ay, naimbaglagan ta saan ka pa nakalugan, Maray. Anya ter aramidin nyo dito'y paradaan, Kapitan, kankwaraw. Ano pa nga siyaw? Di yun ituloy ti reklamo yaw na natuyang. Oray anya pa iti bagbagayaw. Agreklamo aklat ha. Ano kan ka iti kwartam? Uray siyak, mang tidakmet na natuyang. Basta saan kan nga reklamaw. Anya ti pagkitkitaan nyo kanya. Rupat kwarta. Ay, ko, name your price, Maray. Tapno ibagak kada kayaw. Sa anak apapasuksukan. Ha? Manung aldaw nga inururay ko day di apapilays, Kapitan. Ngam agpa-importante kalaunay. Basol mo matgaya, Manggal. Aksar din ka man. Lumay pirmak, itamit lang, Maray. Ay sana. Isumit laang analatawan. Urayin nyo laangan. No anya ti panusan ni Mayor iti kastang aramid chow. Ay, Kapitan Enteng Kenkwarog. Sana dakas ti maadaan iti part-time job. Ngam ko ma, laglagi pa nyo nga adda responsibilidad yo kas kapitan ken chiftano dita barangay yo. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paklay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toying Estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.